government, especially those coming from Her Excellency's office, our host Bishop, Dr. Kingangi, and your spouse, na wamama wote ambao wametoka county ya Embu, all the 4 sub-county. Hamjambo. Happy New Year. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Muyakenu. Oma. Tamonia inanjara. Amen, 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 amen. Your Excellency, welcome to Embu County, the land of opportunity. We are really happy to have you here. Na wacha niseme tangu mimi niwe member of parliament. Na mimi nimekuwa member of parliament for 20 years. Sasa niko governor wa Embu County. I have never, sijawahi, dianona, mutongoria umete national, agauka guku gwetu Embu, kwaria na atumia tamwe. This is the first time, true story, nusendidanaga, ndiaragia maveni. This is the first time. Hawa mama wamekumbukwa from the national government. And I feel excited and happy kuona ati atumia aya kiriro kienyu kiria muriraga wa mundu ai gwake mucie akiuga Ngai ndirikana monia gacira Ngai ciana ciakwa Ngai migunda nira sunwa nira ngatirwe mucie uka Ngai na Ngai no thikagiriria iriro cia atumia andigwa na ciana cia andigwa. Kiroro kienyu munthe ni kiegwika. Riu ningienda muvurire Pastor Dorcas Karuvike gaga kumwira thank you very much. Kamwe mbura Roveni. Asante. Na tumwire abarikiwe sa. Na tatigai ni mwira itonu ni twekara nake ava kindu ndagika 30. Twe nake na bishop na women rep maundu maria atwira megie thina iria mwe muthiecagira na mwira ndianegwa mundu wosete urito wa atumia ya tawe Kenya ngima na mwira wanani negwa naga challenged nginya ne uria ngwananie vaunongie neta governor nirekira mamia yatia na ofisi yakwa na ke women rep ndapoeni auga wananie neta women rep atumia ya ni mekira atia nigetha tuvote gutethereria Pastor Dorcas murigoreko murigoyo koguo ni aria ningienda kumwira rugendo ruru rwambirirwa ni Her Excellency Pastor Dorcas ni tumunyitirira twetuonde turugendo rwake ai wenga twamwira murigo te waku wenga kuma munthi ni tuthie rugendo ruru rumwe na twetikaniria ni muregister muonde ma sub county remenyu through the church tondo atumia aya ni atumia Ngai ugakwenda kuona kuria atumia ndigwa maturaga kanithari na umatigate Ngai ndise mungeko na ciana cienyu cingeko. And I want to give you a personal story, Pastor Dorcas. Ni baba akua 1995 na atigirwo na mami na university mwaka wa kairi. Matigane mami ningienukire ni gutura visi na kwoguo ni rerewa challenge cia atumia andigwa na kuma umuthi. Your Excellency, I want to give you an assurance. Hii safari nitakuwa kati ya hiyo safari. Hii safari kama ni county tukipitisha budget ya women empowerment, we'll have a special allocation ya wajane.
Na nataka mukienda nyumbani mukishikana at the sub county ward level, tutafanya kazi na nyinyi. Our CEC ambaye ako in charge ya mambo ya gender ako hapa, anaitwa Jane Waroga. Tutahakikisha tumewaleta kwa vikundi. Pastor Dorcas akifanya hii na sisi tunafanya yetu kidogo, ndio hata nyinyi muanze kusikia ni murarikanwa nginya ni atongoria enyu, na ciana cienyu ni irathoma ta ciana cia andu aria engi, na ni muravota kuririkanwa na kithomo kiria kingi mutethia mukavota gwiukiriria, mukavota kunyita karoni kanini ukathii ukambiriria biashara, ukariva visi ya mwana waku, ugeka kaundu karia kengi ugatuma nyomba, tondu riu we niwe baba na mami. Na tatigai-ini mwirei mbere ya baba akua, ndianariganirwo ndu erire mami muthenya umwe, amwirire atiriri twikarite tugikunda cai, akimwira na ningivoya atiriri Ngai angigatua gutwoca ambose ni wa mbere. Mami akimuria riu kwaria atia ni kuorocwa, kiuga nuice gutiwice muthenya, no ati ni mbice ugakuthie mbere yakwa, nie ndikavota kunyitirira muci uyu, tondu riu ndikavota kumenya nguo ivuragwo atia, wana socks ciakwa cigagwa ku, navota gugeciria riu ana kambikanie njokue na pere riria ngurire, we riu ni mbice we ukanyitirira muci wakwa guti undu kathie na tutirauga mathie mbere yetu, lakini tuice mutumia ai mucie no nyitagirira mucie na njira nene muno, kana teguo. Koguo namwe mutikeputhie na mutikemene, mwire God has a special purpose for me. Anakorwo no wocire muthuri wakwa, I can do it because God will be there for me. Angomonde tenga yoronekana kakwi njira ciingi cia Ngai kuonekana, riria wari vavisi angocio tenga wegocithia. Riu omonthe ni tumava tukimenyaga ati twanyita Ngai ni akuthie na mbere guturathi, na twamenya ati omonthe kuma kuria ofisi ya deputy president thina cietu ni mbose taya, na cie ofisi ya deputy president angaiti kwe munene wa bururi president mwenyewe Mutivore Ikaruve. So I want to thank you, na ni mucokerie ngatho ni kunyitirira micii yenyu, ni kuthomithia ciana cienyu, ni gukagira tene gucaria wira wa kuruta, kurima migunda yenyu, guketha, kuhakikisha ciana cienyu ni iraria na ni iranywa na ni irathoma na ni irekira nguo. Heko kwenu kwa kazi mzuri. So nitumwendete muno, and I'm promising you no ndo wa challenge ino twave omunthe ni Her Excellency Dr. Dorcas Gachagua. Kaini mukuona wanake ngavana agiosa maundu ngurani, maundu megie mwe kuma omunthe. So Ngai wa moya murathime, na tondu mwe ava mwe nini muno aria atige micii niyo engi, tutakuja mahali muko huko mashinani ndio tuweze kuwafikia, kufanya kazi na nyinyi na kuwasaidia ndio muweze kuinua jamii zenu. Ngai wa moyo ndamurathime na muongerere vinya na muretere mahitaji menyu nigetha muvote kurera micii yenyu, tondu Ngai ni wendete. Bible igwetete andu ariku? Mwangia wa ndigwa na ciana cia ndigwa. Special mention iyo ni kuona ni ugakuthaka na group ino, wanake Ngai ni agukuthiria, tondu no athaka na aria atendaga meke atia mathakwe nao. Koguo you are special in the eyes of God. Ngai amurathime na twi vamwe muno. Your Excellency, let me not take any more time. May I take na mbere ya ekaran ni sere mwa mundu ndaise kuvuva virimbi yake kana tarumbeta yake. Undu wengi Her Excellency areka augite ciana cietu thaka ino cionthe irakwirira njovire na kuthirira njovire, nginya ikaremwa ni kugia na micii, na ciagia micii igatiganiria wira wao ni njovi. Avai mutise ava wavituka mutunduri mbere okinya mutunduri yetagwa tanere tene kwa njoka, aukite kuambiriria rehabilitation ya ciana cietu. Tuirute njovire
ciuke ithondekwe vau nĩ mandagĩtarĩ ciĩkwe counseling tucoke tuivire 10 vocational training center mathomithwe skills umweke electrician wingi plumbing makiuma makaremwo nĩ kwĩrũgamĩrĩra mundu muthomu ena skill yake akaregwo nĩ kwĩrũgamĩrĩra rĩu nake rĩu vau nĩvo tiga mwĩrĩ vau nĩvo vengi ekĩrĩte energy na araruta wĩra gũkũ gwetũ Embu County vau vengi va mwiso nĩ ciana cietũ iria ina mawathi araugire nĩ tũgũtiga gũtitha ciana cietũ mĩciĩ arenda ciose cionthe one ũrĩa igũtetheka na niĩ nenda kũmwĩra tondũ mũrigo ũcio nĩ mũritũ watumia ndigwa ciana cietũ iria irenda rehabilitation na twana twetu tũrĩa twĩna mawathe ucio mũrigo your excellency tũkua wĩ wa wenga nĩ mbice nũrere wa Embu nĩ tũkua nawe lakini wewe mami wetu na kuma ũmũthĩ rĩu nĩ twamenya nĩ twagĩa na mami wa kũroragia special interest groups sawa sawa ruoneke mami wetu na wĩra wetu nĩ kũmũnyitĩrĩra avote kũruta wĩra ũrĩkũ Ngai wa moya mũrathime. Now your excellency, it's my honor and pleasure to really welcome you to Embu County and call upon you to come and speak to these great women who have come from all corners of Embu County so that you can uplift them and you can tell them the plans you have for them. Karibu. Muvorerei karove. Na morogame. Aya. Okay, sorry, Your Excellency. I've been told the bishop will come before you. Before then you come in. So Bishop, karibu. Uongee na watu wako. It's okay. Ndio alafu welcome Her Excellency. Asante. Thank you very much. God bless. Asante sana. Hallelujah. Ninaomba tuketi tukaweze kumpigia makofi gavana wetu Bishop King'ang'i. Anaweza kuketi, nitamleta alete mama. Nitamleta alete mama baadaye. Wakati huu nataka tukaweze kuomba. Ninajua tuliweza kualikwa tukaweza kufanya maombi. Ninaomba tukasimame kwa miguu yetu. Kikundi cha praise and worship kikatuingize kwa maombi. Tuko na mambo mawili matatu tunataka tukaweze kuombea kabla tujamleta Her Excellency Pastor Dorcas Gachagua akaweze ku-crown hiyo maombi. Tusimame sisi wote kwa miguu yetu tuingie katika maombi. Tusiseme tulikuja na bado hatujaomba kisha tutamleta Her Excellency kwa sababu pia ni mchungaji na alisema munitie widows ndiposa nikaweze kuomba nao mwaka unapoanza. Tunataka tuingie katika kipindi cha kuabudu, tupate wimbo moja, na tunapopata wimbo moja nitakuwa na kuelekeza jinsi mambo ambayo tutakayopeleka mbele za Bwana kwa kifupi, kisha Her Excellency atakuja akaweze kufunga kwa maombi akisema pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Tupate tu wimbo wa kuabudu kwa kifupi. Tunapoenda kuabudu tutaenda kuliombea taifa la Kenya, tutaenda kuliombea taifa kwa jumla, kisha tutaweza kuombea kusimamisha ajali za barabara. Hata nanyi wenye wanasikiza radio na wale wameona kwa TV wameona ajali zimezidi. Kwa hivyo nitakuwa nikikuelekeza kwa muda wa dakika mbili tunaombea kila jambo, alafu tutaweza kumleta mchungaji Pastor Dr. Dorcas Gachagua, Her Excellency the Second Lady of the Republic of Kenya, akaweze kutupeleka hiyo awamu nyingine katika maombi haya ya widows prayer breakfast praise and worship. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Nionyeshe tu kwa ishara la mkono, kwa sababu Yesu yu hapa, tunaenda kumuinua na kumtukuza. Asante Mungu wetu kwa wema na ukuu wako. Inua tu mkono wako, mwambie Bwana ni asante kwa siku njema hii ambalo Bwana umetukirimia. Twasongea mbele zako Mfalme, twanyenyekea miguuni mwako Bwana, tukupe ibada. Tunashuka chini nawe Bwana ukainuliwe. Bwana sisi tukapungue, nawe Yesu kaongezeke. Asante mtakatifu, Mfalme wa amani, hakuna kama wewe, hakuna aliyeka wewe Yesu mtakatifu. Bwana tuko mikononi mwako, twasongea mbele zako mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo, jina ambalo liko juu ya majina yote, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Wewe Ngai munene ma
nakotire ngai ongetawe wewe ngai monenema nakotire ngai ongetawe tolaiga wewe ngai monenema nakotire ngai ongetawe wewe ngai monenema nakotire ngai ongetawe tolaiga